Ljudska prava i Kina su kao hrvatsko pravosuđe i pravda. U Kini se sistematski progone etničke, političke i vjerske manjine. Osim prisilnog rada, zatvaranja u koncentracijske logore, mučenja, možda je najgore prisilno vađenje organa, ponekad i na živo. Jedna od skupina, odnosno manjina koji su najviše izloženi prisilnom vađenju organa je Falun Dafa ili Falun Gong, zato što su u pravilu to vrlo zdravi ljudi i psihički i fizički, a progon traje od 1999. godine kada su pali u nemilost komunističke partije Kine. Zašto se to radi? Da se eliminira politički neprijatelj, da se zaradi na trgovini, da se pruži potpora zdravstvenom sustavu Kine. Podaci pokazuju da 2/3 svih transplantacijskih turista ide u Kinu da bi dobili organ. Na organe se u Kini čeka tjednima ili čak danima, dok se u Europi radi o godinama. Pokazalo se da Komunistička partija Kine ne samo da zna za ovo, nego da ima direktne koristi od svega. Postoji čak i popis europskih institucija i američkih, odnosno firmi koje su uvezane u ovo i zarađuju na ovome, a sve to će se nastaviti zato što se Europa nažalost boji kineske ekonomske moći.